Kani kedai bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ke Orange Nissan Lum Sopo near Fire Brigade Shillong. Haka arpu sau terik unai luar arajar arpo u General Secretary jong Hill Farmers Union Central Body uba Alfon Bird Carson Teo ulah hiar jurep yaki beri rep sok turun nadu nongkra sedok mauyong bat yakendu ru ikino rep kenang ban smotho ekjing ke bakidan ha kejing ilang ke long ha kesnong paham berlum lai don rengkat lang u President jong Hill Farmers Union Riboy District uba krau kupar maulong ha ka ba la penya ru ikesna trikam jong seng da ka pen scam yakinong kitkam jong ka nong lingdo circle ka jing le jurep jong uba kharsen tieu gini nong rep ka de halor ka jing jinjar ka bakinong rep kisam jing ban penya yo yaki mar rep na kini katang bat kam tam usok turun namar ka jing syak nyat pelat ha kedor kemur ha baki lek bendie syaki yo ki hat hang ni apa nong lindo jidan kembah hindru kili kisnong ke bahapa po jokani ka sakil ban nilayo ru ya ka ban visit ya kani ka bandrung ha kani ka beri sok turun te kalong ka igi sisa ka ba nila ban ong ba kani ka beri kalong kum ka eden jongki sok kamtam kabade jong sok turun hang ni kinong rap kirap yo sinsar nang ta karap kirap yo kakak bat yaki da jingrap ke balang kumu kuba te hang ni mentang ngiladapan jurip ya kani ka beri sok turun yo i sisa ya ka jingla jong kinong rap ban sumar ya uni uja jingthong bat ulong sisa udawai ba maka benta wat ban supply ngani wat ban penga yo sekiwe pat kijela te kumta dang ban hakini kisni yo i ya chief minister badan boram juni usri kanrat ki sangma nangta bad principal secretary jong agriculture usri Shakil Ahmed bakilada ban pelong ya kane ka meeting na kabanta kane ka green operation te na kabanta ban penya step cucu ya ka kam kumno ban bu ya kini ki processing unit na kabanta ban add addition dan ban add value na kabanta ban penya yo ya kini ki mar kumta ka jungwan jungi shene kalong ban ai minsim ni pinong rap ba kimdei ban du minsim kidang dei ban ya chu saprang na kabanta ban penhe ya kane ka kam risok turun bat nakaliang jungi menta kasini nginawan ban visit ya kanong kra nangta ya kanong lindo bat nakali lang kisnong jungi skema ikumta ada jungi trelang jungi kisnong ni scam bakane ka processing unit ka baka sarkar kan sabu ya ka unit jongka hakani ka than ni sngo bakan salong ka jingkurku na ka benta inong rep jungi khnang ba nginyo ya ka ba ninum di su yang ni so turun jungi kumbangi judi ro kumbangi le manna kapor ya hendrei menta ngin value added nangta minta label nangta ngin marketing yaki hakarukam kablang dari profesional nakaliang juga Hills Farmers Union ni pentikna panginetray kam lang nginetray lang ba sarkar nakabenta banwara yakini ki processing namata banwara iki processing unit nang bakan dong kajumentoy nakabenta kinong rep jumi hakani kathan namenta kasngi ngilayo ru ya kaban ban pinsngotho ban pinsyai kinong rep hakabide bat kaneka cooperative society nakabenta ban bagini kinong rep kilaru ban yo ya kajumentoy nakabenta ban ri ya kisnyang lingba kaneka pikirin mission kila ambatay ini kumno kaneka rukom rep rukom ka kaneka lalong integrated nomor bangiram mah di palat ya kasijay kum kanu banay no kuba undan ke ana yukin ot entah hangin pat katum korkomo bun di ba ni yarep lang kumne yarep lang haju ni thung swa putrun nadu di tu gibnai me adin gitu abnai me hi adin ba adep putrun di sa brek sene kuba yarep lang haju bat kuba kemut hak ne kasnem kaban pom kemut niyo double income ken nah nadu kuba bat putrun bat ka benefit kuba niyo kemut gejung toy haus nem ban kong kuba ni rap lang but kuba kemut ni pun khut ni kuba tengi pun khut ni kuba kemut ni turun la khut la long bet kemtu ni la yo te kemut hadin pat ndala kut kene ayam kuba ni la ot ni la lum la lang kemut ni turun udah long hiju dan efek kan dan kita kemut hadin ni sa pun khut ni sa kiu biang sini bi
tentang ke berkat Kau jika alam hukumnya gitu dan jin jabok secara itu kamu ini tempat di mana yuk? ini kubah kiat tumba ot kini ki Oktober ya ketang lihat buat kubah apa pentor Iya kan dia. Kajinya. Kami abon apa? Bentar. nomor pentor dia gila ya replik tema lalu ntar lihat marnya lupa dan kecekah ubah kebiang ni dan kecekah pat ba kamlong subo te kemut kamdina jiyo kumne pat te long subo ne re ya mesti ha ni rep lang ni bat gidan ru kiba thung gini ki wang gi thung gini ki ternap dan kiba thung gini ki kai yo ro berkhot ki yo lang ni ju kemut hadin dalam duk gini pat ikut terun sak ki kan dan jika terus ikut terun dan kam ai subo dan kam Kamu kene ka jing turun kalong kene laiput. Ini weh. Deh. Kamu duduk laiput isong kat tung ka di tung jong trai ada ki kuak ben tung jengai kemut hadin bun senam ru udang jengai deh kemut usok udang he ha mar ha jengai kemut rasbo ngadang bun gen ki kemut usok he ha te don gini ki batung kha bat ki batung jan te tang senam senam ru adap no tu ke jaka kemut habal abun kemut la bun ki nong bam kemut la rit ke usok long ha ta Ini kita turun si ada wai. kan Nah ada. ana ngim ju ada wai Ada ya. long tentu natural deh ha kubar indan ba ada wai Kemut kene lade bentuk itu kumpa. Organik. Organik. karena ada baru organik ini kita rep salum